press meet obiposi ipaduma botante ini tum karbinglong agrat atu rat kurpak pen kachi somapor hoda dulo MOU an kachi pen itum banpi lo 30 department an bapen lasong bong pen hide kaman pen kachi song pen 2011 pen chenglo UPDS abun MOS 1 lapen non last MOS 2 laso chisong bong bangom andeng nang lelo kasi nona bangke lakachisong tang amokha rat kurpak lapen ada karbing long long sudut sudak ke chisong laso amokha kichunchi du ana ahormu kipachun ponji apa matante defect itum karbing long autonomous council 6 sidul aja kom ansu sekipang tang ponji apa karbing long autonomous council tin karbing long chief Dr. Puliram Romhan Sir Japon si 6 itu keduan council atau makan tanggung si council kef lo ASEAN benceng lo pinangan kalau ada kasih tongpet juga damtang la MOS lo kasih tong amukha akhor pen dipacun ponjia pan la suki klempong dilirong sukielong alam pen kasih mai tanggung la sehal ada ke la article 125 amendment dikhe ke la sok thak pensi prabjin den pachun nai walang the pensi damlo sida lada inanga matuma bangke la sok thak ulta interpretation ki kido ilitum kachini dun nai bangke la hello MOS 1 kulote labangke UPDS atung hile kaman pen chenglo anchot kali akhi latu overground wandet pen papa sing si rat pen pinangan chingwai chingsai karjulo teng kulote la MOS 1 ke chitok jia phan along sida pinangan intellectual atu phanta karjupon saison ken pon kuson dulu sta hala bangso abur ili tum pinan kache don pen assign ke long pen la so teng bensi agreement la so din lo konane ke le dam di pachat khala bange duta hai sita jom si la so pen aphi akur don dodulo song trok atum tame latum sita hele kaman cbc rat pen sorkar pen kaching wai insam jin pen ke dolong dia phan monsam ke dolong dia phan la buson ili tum thek long lo la so teng bensi ili tum kenang sok rajin pen kipachun nai dulo tangte kololosi tum kempo naima wala mangke non itum pancheng pon lo sita adhe ka tum 125 amendment lo te nada tribal aphan ke abi ka interfere kapre la sondo la si la so puthak anton pen itum kipabrit ponje phan ke chengsin eli alang li bijoy phansi han pachini phansi chenglo la pen dak spokesperson doando BJP doando masa besar pinangan phan paduji lasila alang itu kele pangceng ponna la pon alang ni teron saw phansi ni pachini pong dobo jadi tum istihini alam revision mate klardak pen pachini phan rat phan la solam pini ke thanji phansi tum chingum lo alam bangke nang litum chini lo inut bahini amuni datum jitu amuni tumni ki development anehang he tangkale wanji puta kroy kre alang litum rada phan kaikes tame akaprek atwar akaprek akrong akaprek alam si alang litum rong aju tame rada phan tame ke than kon alang litum pacho pe kon ulo la sini litum uintung ala hai amuni datum phan rada phan ke pacho pe ke inton nangko bini itum kar bianglong inut misen lapen aneng kimi pen kar bianglong rat phan monsam du nangji chingthur nangji ili tuma ke mang satame emprek talong nangji pusi alang li inut intangra kamunit ili tum aman gitu
aki hai Dr. Tuliram Longhang alang li kaduk kawe adhorom pupe ajati pupe alang li la Karbi Anglong ko son si ke paklar bonjima pachingkur bonjima embrek long lima hala suputhak alang li apatai batai kaching mai pon apatai batai alang li pangrum lapen seminars tame alang li ponno lapen workshops tame alang li ponno lapen rada pan tame lamhe li ponno kasi lason amunit alang li mesen lapen hexer amunit pan si alang li kuma bangke kai kita ke kham ke lake kumatung lo ke kham ke pulutan ke yong dak similu episel sia tum helo alang litum ke tangka tanang ne development tanang ne flyover ta oppose don ba kupine kunane claim ji pudalang litum kai ke ta oppose don lasin lason bangke ilitum ratta royune non ethelam 125th amendment bill bangke mu clear ladang ni tum angbong inubak khan paklar dakpo tame nili puji bangal halo India a constitution mate India a sarkar central government punon state government punon ba kapre kalong punon India ka solai ke isya purudu tangka purudu halaswa tangka puru ke isi amen kirlo mate isi apai ki pilo lake 280 haladak pensi article 280 lasi hadak pensi central government tumstame kopine ke nanggia sonan tak tangka poisa la enunno ba state government stame ba kapre ke hinstame ba litum da kaching pon stame jo halasu apuru pensi kadu gawe a sarkar tumstame ke lasi non isialam ilitum ladak ronga sarame gitu ilitum non karbe traditional council salam bomlo mate salamet lo laso tangka ilitum ki wanji guna pelo article 280 ben la sironga sarame itum stame alang litum ko an lone nengkan ket krepo kachong hong aneng chipan ningding ge alang litum rong rup paching turja phan aneng ki hang kuna pelo tangka ke lompo lasi halasu isi tangka ki wanji labangso angkor kaciet lake 200 article 280 ben lagi central government bustame state government bustame ba non ilitum stame tangka yung sinanggi pulutan ke rong rupa jing durji pulutan ke ilitum article 280 ben si wanang lasi non ilitum traditional council stame non seng etlo rong asardun stame wan lone aning kachithe wan lone lang litum aning akha lahai stame ladak ben si litum pachurun ko lalo labenaru adun thu bang lahalo non hejong ilitum difualong isi workshop dolo halasu workshop long stame amen punang kokko ake hai jai kathar alang li isi kaning jedu nang litum hoitu laso video clip nang litum mu lang tame alang li kipu ke lahalo je India president stame ilitum 6 schedule apan ke 6 schedule hang interfere e lake one of top paragraph 14 along si ke top kusi sita nang litum haladak 6 schedule constitutional langnon paragraph 14 along gipuke lake council along jungsi kupine ke chokche do gok pulutan ke ladak isia commission ke sengje panchot haladak India president le ladak interfere unte made ladak hamke unte ko haladak lason le topole lasi episel siatum nang litum setame lang pamitu constitution bangke kachile makam kali cipenang akam kali rada phan han paminangi klar dak pen ahok pet pen mislead nang ne misguide nang ne lasi hala subang nang litum lang paminon constitution along paragraph 14 along kupi se tok ma nang litum lang thukha la le nang litum rada phan than pa metu lalo non litum Karbi Anglong la puan mongsam ki dolo la pen Karbi Anglong litum kaching thu rana thu ta pa prangulo ilitum ladak inut hexer mate aning ki hang pami aning ki mi pami pen alang li
Karbi Anglong Karbi Akhe upon Amina Thur Tut Ajada comes to make a claim Jali no Bangpo Akihai Doctor Tuliram no Hang Alangli Development Chot Kali Alangli Autonomous State and Atwans Tame Kaprek party Kaprek a song Dumhan Pangrum si Abatay Alangli Chingwai Chingside Oson si Palong Jima Non Sitame Alangli Tum Vijar Alama Puthasda FSLC punon Kaprek Tum punon Alangli Tum Penang Anke Laso Pacar Boje Fansta Melang Tum Bor Ilo Sita Pini Nali Tum Langnon Nada Ili Tum Makehai Doctor Tuliram Longhang Pini Aminadam si Vijar Long Lelong Kunatsi Haladak Khaliduma Kunatsi Haladak Munit Kawema Halaswadi Malong Alang Lipini Flex Tardamno Vijar Long Le Ladak Ivekson Seraku Ivekson Po Haladak Nang Itum Lang Tame Pini lo lake letres lo lake non lo to da palang ni dam aminasi hadak flex tame benars tame alang lisi ke tardam di somna la sona cm ke kumani afrang da doma nang itum theglong le aru FSLC etum alang litum pulo je development tang ho ba hemprek tang ho ku alang litum kupilo ke klemande to hemprek alang Aki hai jai kathar nilitum jakas tok sutame alang li fansi nilitum pekdem. Alang li si main negotiator chief lo alang li si. De hala suhut alang li pachun thek the si alang li jakas along pen ki kad lo. De nona bang alang li la FSLC along pen alang li ko som si ke pachun thek ji ko som si claim thek ji hala so bang Uwe kimia tum rata tum upilo ne chete bola nilitum pek de lola sus tame alang lisi hekse rese da munibon kusi alang lifan nilitum ning chete ulo lapuan nilitum kachisong alang lifan chief negotiator pek de penati alang li halas tame paklut kang de lapen kaju lasi ron along pen kikat le ko sonsi non le aru kachisong pen hempre ke palong ni puge ning chete bo rata Lasi labangda nilitum isi daud dubong. Lasi aisus dum lasi non nilitum alang litum taning jepo mo nilita ninge. Statement of Article 125. Apan sifat cundami fansi latum damro. Lapen BJP dumke autonomous state apan ke pacunji fan avelu kusi rat apan fan nai kusi latum ke fan. Lasin itu mahin ben kipu bangke BJP ke small state agenda tu lape autonomous state pachun vek ti ko aphan bangke continue ki claim pol itu theklo sitame 125 plus amendment 90 ke lake hile commandment ka cheso indeng hini agreement ke toklo laso din bang binan intellectual atum rat atum ka cheton sardo lape itu ba CM Cardinal Autonomous Council la CM bangke Lajong si pachun pulo te siksitu lapan siasak kong etan adim dopo. Tapi pot ma land right food legit long sit ki bap penceng nok angton ladak amendment no te siksitu ladak kong siti. Tapi pot ma jong si latu ning hang he pulo te mentune kali anivan si ningji lo siksitu ajak kong si patki nangji ku si latu ni bomno. Pulo kante la sodim long ke badha bangke abe dead nangji ku sini. Kasi rata panta la soteng nangji. Permanent tham nahi ahok jam si 62 lang tuta 62 si 9 tu la soteng si claim lang lan jot karila isie dula latum kitu bangke article 280 alam the latum interpretation ki bangke lake la sotin benong si implement poisa wanlote lage panchat chiplange ko lasi laso panchat chiplange ko panchat chiplang ni si ili tumange article 280 ateng pen poisa ko son si pawaima akapre paragraph ka summary convention itu ka bolida lape lage direct funding kiban ungia joksi kinangan itu council long kikrem aki sungdo lam itu citanta direct funding kiban apanta aku jong si an pulote aku latum panjat kroikre pulo sita aru isona long do tulang latum article 243 d ku along alama tu ninji halapen art laksodin long chira block lo article 243 b pen chira block laso din long le langda be lo te halam tun ke hola that pen si servan ket somar nahi pulote
Kuna bang enta panchayat bina. Ante koson si lasu interpretation ulta pulta ke claim den ma. Jong si panchayat nangnilo pulo tangte article 243 D ke nagalilo. Itu bangke panchayat kalider nahi kusi itu matangka direct funding ke man bangke article 280 long pensi itu ke una pensi ang thora tuwar si wanang ko kubang si itu non da dambon lasu ka implement na pandong si akapa si exact doko lasu si doko pulo te lagi against the six people against the autonomous state ate autonomous state kilong je bhan isi mai step itum dengbom nahi kusi lasi ne ka isi kar dukan tum bang ke APHLC tum bhan kar dukan tum bang lalo je ki wan an bang ke MOU te autonomous state kalilan sita itum running bill 2030 department banlo ini aja kong malo dulang council aja kong ke itum long sidolo la pension da thar non MOS long ta kona ni paking nei duko ka ista MOS long ki wangji anda sixidul panaja kong pi phallo kate bok muchot autonomous state phallo isi aja kong wan bono ki wan an itum khang nun rong pulote lagente komata against lo lage sixidul against lo autonomous state against lo karbia khe karbing lo arat against lo lasi ilituma ke wan an ke kwan ma ke wan thek wan nan sa that pen power ke pon to fansi tune ki pudu nai te laso ti mo long bangke alang interpretation bangke lake totally chok chidar lo lasi lason pulo tangte ilitum karjunain ke jai kathar amitha mata jaka salam eklang rokti jaka salong ke tok salong ne time against an inje salam tok salong nangli tuma thengno sipulo nile tum general no sipulo hala sud arjulong lo je alang litum bangke tok salong positive discussion pilo kunote media tomar jibabe positive pusibuko stay aphilas ke agreement avda te alang li mithang kijapo na leaders ninke agreement na pin power ekta da man thikire kunote bangke bang kan khangno re chok chilo e bipot na ili tum dona CM bangke non het jones na na hokta asam lo asibad de pin pen STC MLA sit ki banel lo lage ki baat no mati lata churu nang ko non lahe direct funding alam ki ban pen ako lang interpretation dula moi ta ninjelo mane paragraph 14 na ting pen bangke itu ma council elana ja kong thelo lage president of India ta interfere ni ante article 14 alam nang itung lang tha article the paragraph 14 along pulo langdam lo pulo te hal dak bangke governor si alangli commission ka bahaya pa जो सी काउंसिल लोग को पिना चौक सीधे पदार्थ दो पुलो तंते हल सोभन कमीशन फन का को पिने इंक्वायरी नहीं को पिने लसो करप्शन दो को खेंतेन पुलो ते हल सो का कमीशन का बहाई फन से हल सो पैराग्राफ 14 लोग बांगे कितो सीधा अलंगली बांगे आपको लसो था बांगे लाके कुना लो कनिंजे पारनिसी लादाक ए टॉक्सो लो कार्बिंग लो इंटेलेक्चुअल दो अन लो का चिंगरुम लो सी रात थिंग वाली लीडर दो अन कितके करिया थिंग दो अन लो सी alangli ke thantika pamang hutikan pro lason na sipute alangli bangke ami thanga question dang alang thantikan lo bangkar ju question na thakte ako lancho takalila alangli bangke la kadu kabe kaning jela artikan ki madam chu state ki palong ji aphan atowar kiri autonomous state aphan ki palongi phandan ke party dhorom khei jitna nelo united ale tum claim na lapen vote ka chohani chot ke chok chilo palam si ka approach so tuwar bangkente ki kroi ma ki kroi kente alang li dam jui pulote la si hula so ahopet isu ki pa chunji pulote ante ka chingwa ya longta ki jut an sitame pajudu nei la so ban si pinike la tum a press statement ki pi ami thang claim ke pin pen banghan ki pudun lo development akam jong si nani jong si ladak mane overbridge wa lote goromare jita ho nani yung si itung yung si along tin tame sport complex abhan ka bunai lo pulo te hala dakta oppose ta ho lason e jat bang chok chelo lasi ahopet pachun nangi pulo te kachingwai min kachingwai long ta pachu du nai lahen lo ahopet abang ke ini tum pun di te pachun dia phan step by step kasi klembo la satu wara lo masalah itu maka nangai kham ke du lasi le tum puji maka alam itu halo anti autonomous state agent lo la tum atum development project sainik school ta project ini tum CM Dr. Tuliram Longhan 1951 52 kan mantu CM ta komhari atau pang rumah tu awetel la alam ni lo talang tu project Christian atau pang
Kora charge sayang kina matuwar kan senglok charge ikin di akam ikhe bota hola tumo bangke wrong interpretation. Lukhimona dhorom ata phan mondir ikin pia phan government pen aid ki bota alang itu wrong interpretation. Lasi lasun hello ma je karbi ang long along karbi khay phan pachin thur dia phan atuwar ki pon bangke lasi ai katha ka chupai atuwar hello ma kado kale kan ni tu magala kan total okay na pen reject dia ai katha lasun wrong interpretation wrong propaganda lai karbi masalo karbi ang long along karbi ang long chakali bima hasaw along bidwan ta lang itu ke lasi kan da aku phan ko subat ke lasi dia pon Yes, kemudian aku betul-betul untuk melakukan senior tentulah kaya cuma spokesperson orang tapi itu kaya media in charge pada BJP Iskar yang lama tidak semua dia lalu kita pun dari yang siapkan aspek ini.